Hai, saya nak kongsi sedikit tentang pengurus tenaga berdaftar sebab Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga dah semakin hampir untuk fully enforced. Okay, tahun ni 2026 kita jangkakan semua consumers yang terlibat akan terima notis daripada Suruhanjaya Tenaga dan mula perlu berbuat sesuatu untuk make sure they are complying to the Akta. Saya nak highlight tentang pengurus tenaga berdaftar lah macam saya ni. Okay, sebenarnya, this akta ni, akta yang baru kepada semua pihak. Untuk pertama kalinya kita ada satu akta untuk kecekapan tenaga yang komprehensif untuk negara kita. Jadi kena ingat, yang akta ni baru untuk semua pihak. Jadi, saya rasa semua pihak yang terlibat, even the regulator, even Suruhanjaya Tenaga pun akan ambil masa untuk get the enforcement tu lebih lancar. Jadi bagi saya sebab baru, kita kena anggap benda ni sebagai benda yang positif. Jadi untuk pengurus tenaga berdaftar ataupun RAM, Registered Energy Manager ni, saya rasa because peranan RAM dalam pematuhan untuk memastikan pematuhan pengguna tenaga dalam akta ni amat-amat besar. I would say the main role is being played by the Registered Energy Manager. Jadi, kita perlu bersedia. Sebab tu, memang kalau kita tengok apa yang perlu sebagai RAM ni, tugas-tugas fungsi ataupun tanggungjawab dia memang agak banyak. Dia kena refer kepada dia punya guideline of function and duties of RAM, guideline of energy management system, guideline on energy efficiency and conservation report dan juga guideline on energy audit report. Dia kena refer semua tu. And banyak tugas dia. Jadi kadang-kadang agak very overwhelmed. Macam terlalu banyak. Tapi bagi saya, tidak macam tu. What we can do now, dengan knowledge, dengan pengalaman yang kita ada, kita cuba our best to meet the requirement. Meet the requirement. Do whatever necessary based on our knowledge and experience and skill to comply to each document accordingly. Do your best. For example, try your very best untuk help the energy consumer develop and implement energy management system berdasarkan guideline. Cuba. Sebab jika kita pernah involve dengan sistem perusahaan yang lain, contohnya quality, safety dan alam sekitar, konsep dia cuma sama. Sama konsep dia. Proses dia sama. Cuma hanya fokus dekat energy. Itu saja. Some element are different lah. So, tak perlu kita rasa overwhelmed sangat. Cuba. Sebab, and then, cuba penuhi tugas-tugas kita ikut guideline on function and duties of RAM tu. Kemudian, pastikan setiap tugas kita, apa yang kita buat, aktiviti yang kita buat sebagai RAM, yang dikenaki, kita dokumenkan sebaiknya. Dokumenkan sebaiknya. Kita kena ada satu perancangan untuk mendokumenkan semua aktiviti dan juga tugas-tugas yang kita buat. Sebagai bukti yang kita telah jalankan tanggungjawab kita untuk RAM. Contohnya, kita ada evidence, kita ada bukti, kita dah develop the system, kita properly documented everything and kita boleh tunjuk the system tu jika diminta. Sebab dalam tugas sebagai RAM ni, banyak tugas-tugas RAM ni yang the RAM tidak ada kata putus. Dia tak ada final say. Contohnya dalam komiti, dalam Energy Management Committee, RAM, pengurus tenaga berdaftar hanya boleh mencadangkan sasaran penjimatan tenaga ataupun objektif penjimatan tenaga. Tapi mereka tidak boleh approve. Yang perlu approve komiti dan juga pihak pengurusan. Jadi, RAM perlu ada evidence ataupun bukti dia telah buat proposal. Contohnya, presentation slide, dalam minute of meeting, dia telah cadangkan. Tapi keputusan di tangan pihak pengurusan. Lepas itu penting RAM perlu mendokumenkan segala tugas-tugas dia. Cuba sebaik mungkin. Saya percaya ramai antara kita yang kalau tu ada knowledge dan skill dan experience tapi kita masih ragu-ragu. Itu biasa. Sebab ini undang-undang yang baru. Sekarang ada banyak demand untuk pihak pengguna tenaga mencari
pihak eksternal untuk jadi RAM untuk 3 tahun pertama. Maksudnya ada peluang very good opportunity. Okay. And to be fair, they will depend on you to make sure they comply once they engage you. So again, kita cuba sebaik mungkin. So pihak Suruhanjaya Tenaga akan baru new to them, new to us as a RAM, new juga to the consumers, energy consumers. Jadi is new to everyone. So bila sampai masa semakan daripada pihak Suruhanjaya Tenaga nanti, sama-sama lah kita tengok apa dia punya gap. From there kita will learn how to get better. Okay, Energy Commission akan buat enforcement, dia pun akan belajar daripada apa yang dia dapat daripada lapangan. Kita pun akan dapat belajar daripada apa yang akan disemak. Okay, and at the end of the day, both sides will learn. Energy consumers will learn. Okay, and then the RAM will learn, also the regulator will learn as well from the enforcement activity at the early stage. Tapi yang penting sekali, okay, bagi saya lah, sebagai pengguna tenaga, okay, energy consumers ni, dengan bantuan RAM ni, yang penting ialah untuk menguruskan tenaga dengan berkesan. Jadi kalau energy sumber-sumber tenaga dapat diuruskan berkesan secara sistematik dengan mengikut sistem yang diletakkan dalam panduan tu, dalam guideline tu, saya rasa tak ada masalah. Sebab sama juga kita implement sistem lain, sistem quality, sistem safety dan juga sistem alam sekitar. So bagi saya, it's nothing wrong to feel uncertain. It's nothing wrong to feel not fully prepared, but doesn't mean that we have to say no to start or no to try. Do our best, because this law is benda yang baru untuk semua pihak. So jadi saya rasa, okay, together we do our best. That's all. The best thing we can do. Saya pun tak pasti. Okay, saya buat servis sekarang ni, provide consultancy service untuk helping company prepare their energy management system according to the guidelines. Saya pun tak pasti saya buat tu 100% betul ke tidak. Tapi saya yakin berdasarkan kita punya practice, okay, supposed to be tak ada masalah. Sebab saya bantu company untuk bangunkan energy management system untuk setiap energy consumer. Saya cuba sebaik mungkin dengan saya punya pengalaman. Dan kita tengoklah nanti bila Suruhanjaya Tenaga datang buat checking, kita akan tengok apa gap dia lagi. Okay, kita bersedia untuk keep improving lah. Konsep energy management system tu memang continual improvement kan. The only way to check masa kita buat, kalau internally kita buat internal audit. Okay, kalau lepas ni, checking by the regulator. So from there, we also learning. Okay, the checking basically for us to find way to improve. Bukan untuk cari salah ataupun cari non-compliance. Itu saya punya pendapat lah. So bagi saya, pengurus tenaga berdaftar out there is a very peluang terbaik lah untuk peluang sebagai sama ada sebagai dalaman, pengurus tenaga dalaman ataupun sebagai pengurus tenaga eksternal untuk membantu energy consumers comply to the ACTA. So we can do this. Okay, it's new to everyone. It's new to every party. What we need to do now, get ourselves prepared. Okay, do whatever necessary with our knowledge and experience, and then we see from there and we improve from there, insyaAllah. So again, don't worry. Okay, so together we make this the act effective. Okay, as energy manager.